Nongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku biganiro ku makuru ku mutekano politike na diplomasi. Turi tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi n'ibihumbi 2026 ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu atugezeho aka kanya. Itariki 15 n'umunsi w'ejo leta ya Kinshasa n'iya Gitega byagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge mu karere k'Indondo ahitwa ku Ibijigo no mu Kajembwe, ariko umwanzi yakubitiwe bikomeye akaba yarahunze. Kuyandi makuru rero nza kubagezaho nyuma y'uruzinduko rwe muri Chad, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ashobora gukomereza gahunda ye ya diplomasi ajya i Rwanda muri Angola, aho ashobora kwitabira indi nama mpuzamahanga, kandi ashobora kandi kujya muri Amerika cyane cyane kugira ngo yitabire inama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, Union Security Council, mbere yo kujya kureba igikombe cy'isi. Uyu ni umukino wa nyuma uzahuza ikipe ya Argentina ndetse n'ikipe ya Espagne, ariko izi ngendo zose ntiziremezwa n'ibiro byiwe bishinzwe ingendo. Kandi makuru rero nza kubagezaho n'ubundi amakuru ava muri teritwari ya Masisi aravuga ko AFC M23 yafashe ubuyobozi mu duce twa Kingwe na Maremo. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabahuje n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'ingabo za leta ya Gitega n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye nka FDLR ndetse na Wazalendo. Iyi mirwano yatangiye ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 2026 kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Nyuma y'iyi mirwano ingabo za FARDC zavuye muri utu duce twa Kingwe na Maremo. M23 ihita ihashira ubuyobozi. Muranyemera nshuti zanjye, mbashimire mwebwe abo muherereye mwese mudukomeje kudukurikirana ku biganiro byacu ku makuru ku mutekano politike na diplomasi hano kuri Dr France TV. Ndashimira mwebwe mwakoze sabone ndetse nshishikariza n'abatarakora sabone kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu n'ubundi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Muranyemera twinjire mu makuru yacu ari kuvugwa muri aka kanya. Nkuko nari nabibabwiye mu ngingo z'ingenzi, biravugwa ko tariki 15 leta ya Kinshasa n'iya Gitega n'ubundi byagabye ibitero bikomeye cyane mu turere twa Kajembwe no muri hano mu Kajembwe, ndetse bagabye ibitero no mu Bijige, ariko biravugwa ko umwanzi hakubitiwe bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu aya matariki tuvugana ya 16 habashe kuba habohorwa na M23 ifatanyije na MRDP twirwaneho. Na nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo ikomeye cyane yahuje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye zagabye bino bitero hano n'ubundi muri iyi bice by'Indondo, ariko zarakubiswe bikomeye cyane zikaba zarasubijwe inyuma. Umwanzi akaba yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane, dore ko yasize ubuzima bari benshi cyane cyane abasirikare b'Abarundi akaba aribo bahasize ubuzima ku buryo ubushoboka kandi ku buryo ubutangaje. Ibi rero byakomeje gutera impungenge ko leta ya Kinshasa yaba yongeye kubyutsa imirwano ndetse no kongera kugaba ibitero ku baturage baherereye hano ku Ndondo. Ariko rero n'ubundi twizeye M23, twizeye MRDP twirwaneho. Aba ni abatabazi batabara ababyeyi, batabara abavandimwe, batabara inshuti ziherereye hariya ku Ndondo. Twizeye ko n'ubundi ifite ubushobozi bwo kurindira abaturage umutekano, dore ko n'ubundi birwanaho bakomeza kwirwanaho ndetse no kurebera uko byagenda hariya muri Kongo. Leta ya Kinshasa yongeye kuzura ibitero bikomeye cyane, aho yamanuye ingabo nyinshi ndetse n'ingabo z'Abarundi nyinshi n'iyi mitwe yose yitwaje intwaro bafatikanya mu gukomeza guhungabanya ndetse no gukomeza kwica bamwe mu baturage b'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'uyu mugambi n'ubundi wacuzwe na leta ya Kinshasa igenda yifashisha leta y'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro zose. Umugambi bafite n'ubundi no gukomeza guhungabanya ndetse no kwica, gusenyera abanyamurenge batuye hariya i Murenge ndetse n'abandi batutsi batuye hariya muri Kongo. Ariko n'ubundi Imana irahari kandi idufitiye byose kuba yaturinda, ndetse dufite na twirwaneho, dufite na M23 inkingi ziturindiye umutekano hariya, zirinze umutekano w'ababyeyi. Iyi mirwano kandi yatangiye n'ubundi ku itariki 15 ariko iza kurangira tutarinjira ku itariki 16
Niyo mpamvu rero leta ya Kinshasa yirutse isiga ibikoresho byinshi cyane bayirashe bikomeye, dore ko yari yateye abana birwanaho babasha kuba bayisubiza inyuma. Muranyemera rero inshuti zanjye dukomereze ku yindi nkuru n'ubundi iri kugenda ivugwa, naho bivugwa ko n'ubundi twerekeze no muri Nord, turebere hamwe uko bimeze naho. Amakuru atugeraho aka kanya aravuga ko muri teritwari ya Masisi aravuga ko AFC M23 bafashe tumwe mu duce twari twa Kingwe na Maremo. Utu duce rero twari twigaruriwe n'ubundi na leta ya Kinshasa, tukaba duherereye n'ubundi muri teritwari ya Masisi. Intambara yabahuje n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro wa Zarendo ndetse na FDLR. Iyi mirwano yatangiye ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi irangira ku itariki 15. Birumvikana ko ari ku munsi w'ejo washize. Nyuma y'iyi mirwano ingabo za FARDC zahise ziva muri utwo duce byihuse kwigarurirwa n'ingabo za AFC. Ni imirwano yari ikomeye cyane, dore ko kugira ngo bigarure tuno duce byabasabye operation akomeye cyane. Urugamba rwari rukomeye aho humvikanaga imbunda zikomeye muri bino bice za FARDC. Nyuma yaho yo irasa itarobanuye ku butoni, itarobanuye abaturage, ikarasa hose muri rusange. Birumvikana ko ibingiye ari ibintu bitari byiza cyane kandi ari ibintu bidasa neza, ariko AFC M23 ifite ikigwanira kandi ifite intego no kugarurira umutekano abaturage bambuwe hariya muri Masisi nyuma yo gukomeza kwicwa n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR. Abana banze kubireberera bituma bashiraho uburyo bwo kuba barinda ababyeyi babo mu rwego rwo kugira ngo izi FDLR zireke gukomeza kubica ndetse no kubasahurira imitungo yabo. Muri urwo rwego rero ingabo za leta zagabye igitero ku mutwe wa M23 bituma wirwanaho kugeza naho ubambuye bino bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu ikaba yabyigaruriye. Ndagira ngo mbibutse ko bino bice nibyo leta ya Kongo yakundaga gukoresha cyane igaba ibitero mu bindi bice bya Karemi. Ngira ngo mu bya Masisi, ngira ngo mu nkuru nababwiye ejo nababwiye ko n'ubundi ingabo za Kinshasa zari zagabye ibitero hano muri Masisi mu tundi duce n'ubundi zakoreshaga tuno duce. M23 rero ihitamo gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka twigarurire bino bice kugira ngo ntibazongere kugaba ibitero hano muri Masisi ukundi. Operation akomeye cyane yo kwigarurira bino bice yarakomeye, dore ko haguye abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC kugeza kuri ubu ngubu umubare utaramenyekana, ariko ni operation zari zikomeye cyane kandi zari zimeze neza, dore ko rero umwanzi yakubiswe cyane ariruka kugeza ubu ngubu tutaramenya aho aherereye. Muranyemera inshuti zanjye ko yandi makuru yacu tuyakomereze n'ubundi tuyakomereze hano i Kinshasa, naho bivugwa ko President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo byaba bivugwa ko n'ubundi azagira nyuma y'uruzinduko yarari muri Chad, ubu ngubu akaba agiye kwerekeza muri Angola. Ahangaha rero naho akaba agiye kwitabira indi nama mpuzamahanga. Kuri ubu ngubu kandi bikaba bivugwa ko ashobora kandi kujya muri Amerika cyane kugira ngo yitabire inama y'akanama k'umutekano cyangwa se inama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, Union Security Council, mbere yo kujya kureba igikombe cy'isi n'umukino wa nyuma uzahuza ikipe ya Espagne ndetse na Argentina. Izi ngendo zose rero za Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kugeza ubu ngubu ntabwo zirabasha kwemezwa n'ibiro ubyiwe. Muranyemera rero mbashimire, tubanze tuganire kuri iyi nkuru ya nyuma dusoza ikiganiro cyacu. Birababaje kandi biratangaje kubona igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu mutekano mukeya, ariko abo bita ngo umuyobozi wabo buri kanya bari mu ndege. Sibaza iyi ndege ibamo iki, ingendo za buri kanya. Ngira ngo mu minsi yashize ubwo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari kiri mu gikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byagaragaye uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yari yagiye kureba uno mukino. None kandi ubu ngubu biravugwa ko nubwo bitaremezwa neza ko yaba agiye kongera gukomereza kujya muri Amerika nyuma yo kuva muri Chad.
Izi ngendo rero ziba zisobanuye iki ku banyagihugu b'abakongomani? Mu by'ukuri rero nubwo avuga ko agiye gukora diplomasi, ariko birababaje cyane kubona umuyobozi nk'uyu nguyu ahora mu ndege buri kanya, ingendo za buri munsi, kandi nyamara mu gihugu cyiwe harimo ibibazo afite kubanza gukemura, ahubwo iwe yishimira ko ibibazo byo byakemurwa n'abandi cyangwa se byakemurwa n'ibindi bihugu, aho kubishakira igisubizo iwe ku giti cye. Mu by'ukuri uyu ni umuyobozi waba umeze gute? Niba abakongomani bibaza muri rusange niba umuyobozi batoye ashoboye, cyangwa se niba ashoboye kugendera mu ndege gusa nta kindi. N'inyuma yaho rero ingendo zibaye nyinshi cyane buri kanya, ngaho ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngaho ageze muri Angola, ngaho ageze hehe. Ese biribazwa umutekano mukeya uri mu gihugu uzakemurwa nande, mu gihe perezida nawe atari pose cyangwa se atari hamwe, ahubwo ari uwo gukomeza agenda azenguruka? Ni nako akoresha umutungo w'igihugu. Urubu izi ngendo zose akora ni ingendo ziba zihenze cyane, dore ko ahagurukana delegation nini cyane, indege z'igihugu, bigatuma rero bitwara ibintu byinshi. Ibije yose ikoreshwa muri izi ngendo ishobora gukoreshwa ikora imihanda ya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imwe n'imwe. Sinzi impamvu uyu muyobozi atarebera ku bandi bayobozi bo muri Afurika, nk'urugero nka Ibrahim Traore wo muri Burkina Faso, ashobora kugirira urugendo rumwe gusa mpuzamahanga mu mwaka, rimwe na rimwe akaba haje n'imyaka 2, cyangwa kuri ubu ngubu ashize imyaka 2 adasohoka mu gihugu cyiwe, aho avuga ko gusohoka mu gihugu cyiwe ibibazo bidakemutse nta kintu byaba bimaze, ahubwo abanza kuba concentré yo gukemura ibibazo, akazabona kujya muri ibyo bihugu bindi, kuko avuga ko ibyo bihugu bindi birimo umutekano, nta n'impamvu yo kwirirwa ajyayo. Iwahugiye ku baturage biwe ari gukemura ibibazo by'abaturage. Ariko uyu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yihorera mu ndege mu kirere buri kanya, hibazwa uko ibibazo bizakemuka byo mu gihugu cyiwe, mu gihe cyose adatuje, mu gihe cyose ingengo y'imari atayikoresha mu gukemura ibibazo, ahubwo we yihorera mu ngendo gusa zijya hanze. Biravuga ko kandi rero muri Amerika, nyuma yo kwitabira aka kanama gashinzwe umutekano ka ONU Security Council, azitabira n'ubundi mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi kizahuza Argentina ndetse na Espagne. Ibi rero akaba ari byo bibabaje noneho kurushaho. Twibaza impamvu yabajya kwitabira uno mukino mu gihe cyose nta gihugu cyiwe kirimo kuri iyi finale. Ibi ni ibintu bibabaje cyane. Mu gihugu cyiwe rero abaturage babayeho nabi, abaturage bafite inzara, abaturage nta mihanda bafite, ibikorwa remezo biri hasi, ariko ahifashe agiye kureba umukino w'igikombe cy'isi. Twibaza icyo bizamarira abakongomani, icyo bizungura abakongomani muri uko kureba icyo gikombe cy'isi. Ni ibintu rero biteye agahinda kandi bibabaje cyane. Nyuma yo kumva aya makuru, muranyemera inshuti zanjye rero mbashimire aho muherereye mwese, mwarimo dukurikiranye kuri aya makuru, mbabwire ngo ciao ciao, nahakagaruka. Turabakunda cyane hano kuri Dr Prince TV.